Pusi kongcheta tengnariba mayam si marakta ko lumbo po lumsay kay. Okay, pungsi kongcheta kwai digi tengnari mayam si marakta kwai lumba sa. Awaba ni. Awaba si mo lumba laiti. Awaba. Kari maram digi no kang deba pungsi kongcheta ko na kwai digi tengnariba alumbo po lumay di. Awaba nungai taba. Ko. Asigi po lumsi mo lumba laite sen laite bi awaba du sen laite ko ki ado highway awaba du su nungai du ko oidra na but sen du gi awaba du na that is a different thing adu na taba hoi sen du gi awaba su higher su yai awaba is awaba gi polum si di I have gone through such phase of life I sing na da saji wa jel da laibu ba dugi awaba Dumaina, anybody, jele laibu wakata na tana. Anybody awaba hai basi matam madugi polum dumai lumba laita rana kali kan madi kam daw na mayu na gadage. Yes, awaba sika mayu na gadage. Yam tina kaya kaya ni philosophical do hai gadra. Oiba wahang ni. Awaba mayu na hai basi ay first of all ay strong oiba tayo. Ay confidence lay batay ni ka na ba yabe because lives day up and down ni awaba yaro kay nai mo so ina warning ito kamay na mayu na gada guys be strong ado na nay say paisa ngat super sa pa yade materialistic nata su yarak guys be strong be confident and always hope that there is a light at the end of the tunnel light in this kulon dada haragati habdi awab si loy ki gani no matter no mani situation na loy ki gani haibagi asa haibagi adu ba wakhalo na magi makhada ina panawara ga soi nok thok pa hiba panawara ga soi mai thong da tan da ba manung da mak ai do om sang na zara ga su matoi thok da ba mapan thok da ba adu mak na heta om sang na ga nang manung da o maga si bo haibagi na ta ba ta ma mo pen thok pa hiba because always I give best time ama best period ama best kano amadi chuchu da bi laki gani haibagi thaza basi magi maga loina na madoi mayu na dabadi yaro ina awaba lakan hairu ba yaro aduna lakada bulai na the confident oibiu strong oibiu ga aduga kani down depressed alan bigan focus tawani that I know I haven't seen kari that worry no kamai worry no kari karam matanda worry no but always focus on the goal nangi I know worry ba face de da I na si kari tawragadi how do I overcome how do I get rid of it haibagi focus amadi changi strong oibiyo confident oibiyo ninga nabigino duga focus amadi changi focus ama to bigeda aduna hayeng awaba du sana chalam do lek tar je kitang kathad ba ngam gadra ne kali ko so Divine comes again. I'm not very philosophical, so yeah, you know, pakum na pemi nabasi ay. Private school ki founder ka na nang binay. Private school ki founder sing na chahi kaya law ki admission paisa na PBI. Very good question. Although it all depends on the school authority. PBI yai hai je. Hoy, ada kana ko school khar da so usmai na khan bi yai. Abdi laiba paisa khar duna sen khar duna dum maintenance ki salary ki dum kona ki basu dum yawe hai ta so private school hai dana ko na mu categorize to gum changani do ra gadi mairoi kya lai bano sam na mairoi cham chani khak lai ba mairoi akui mai loi sang da di admission lawgi bagi paisa da dum pi ba ya je makoi da di dum maintenance ta kai da dum kona ramba school yaw ramba ya so yes lai ra gadi bibam thoi hai ba ni but aina hai jari do punamak wamin na bani na kitang amana amazu amana magisu kitang handok na ba ya ra hai ba tunai nang jeni hai jeni gisi karam na len bi de lockdown manung sibo okay ai di khut yam leng hai khut khar lengi tan gan de thabok te chilau thi gan de matam len ba se ai gi ona hoji ai gi brother ai ta kai sampat tiam le kai bong na pham lambi da
brother amaga ekoi sum pochei saba khotpa hai tare kana ba yam ai Facebook da sum thagat pani adu he yaw ba chale ju haijan ning dana mai sau bu khot du khang ning dana yaw ba chale du maina matam khara len lei adagi di obviously family lai ni nai family da num kedoba family ga lai mi na dum len ban natana hoji di koi thok pan long thok di ya da ni na ya wana leli na khumjai ga ming chama lokhiba sel mayam duna khara phibum thoi ai lali haizeroige admission low tawda low hi mayam phibum thoi haibase thoi haina su ai haiba yaiba thokti haina su aina haibadi ngamdraga su it all depends in haije the school dugi magi I mean question number lakpa yaiba admission haije nang mahiru ke yai wai ado admission du da logi poto ekoina tuition fee katana salary pi kona ramdaba school mayam su leira ba yai ado agade ma sa admission du de khara minus sala bata so it all depends on the school du da leire how many students ado how many teachers maintenance kamai tawino kai da I mean obviously administration ki makha pole ado na ni haine kumzening se adai da yam kana I mod kano haije draga su tawudabu nakal animak katang katang handok minabadi ai changbra habdama chumra na khale school chatana karamna school pi gani yes very good questioning ado school nadi mu lawgani and so hairi aduna ne ina haisi it's controversial oigani obviously admission gi paisa na pi gadam ne haraga so every school loina mak su yar oi adagi di maino dagi fee lokhat kani haibasu su kana gumba imung kharana yagiba yai kana gumba imung kharana yarakta yai so it is going to be controversial oigani so aduna kaiduba yai yamna strict oiba decision ama authority na lowiba chumra na khali that high se follow tawgadabani at any cost si tawda yade haidana aduma tawragadi yes yagara kale otherwise no in high thambirai ba sage admission tawgiba pisanu jana pitok potok pa yai je now let me say this kaiba lockdown se chahi bisi ma leithokro okay mairo da school labda wagi march tagi hauraga december boda ko school film to be in piraktre then that's going to be problem aduna guidelines ama wagi authority ki maikai dagi sembi ba aduga authority ki maikai dagi tawhanning ba amatang school ki wa katana tana affected oira ba corona na covid-19 ki pandemics na maram oiraga senthok lambi leijadraba say private school teachers again singsiki oiba immediate scheme haigadra immediate relief assistance ama ekoi semgat pi bama changadra na khali ado natragadi hoji controversial oigani school na su kaigumbada koigi oja sing ji tolo pigadam ne haizu school na koi ngamoi haibu tholakani ade mahiro sing diki lokot kadam ne haizu lokot akodi lokot charoi haibu tholakani so there has to be a very strict rules set up by the authority na the same kind of follow to the yade aduga plus ai jai do authority ki oiba magi fund namasu that karamba sector education sector zu lady adagi di adoi health sector su lady health sector adoi so te but education the private school private company adagi di agogi for example imagati the pami agogi imai pensing magi no suzaraga adagi di no magi labor ai agogi wage earner haitare ko makoi gi singisu koi yenga tabo yaro so it's not just about school aduna government ki mai ke degi authority ki mai ke degi fund nama aduna mak na heta chahi sima heta magi kanu duma purani haiba natraga su just for the temporary relief oina koi pulda fund nama sengwa pi mama changadra khali doga another point that I want to add is chajau pai mayam le philanthropist ohen ba kedu ai na thamni ba ina tanjali ba sen tarang thamni mayam chikado na ba suguma matam da kitang mioi bagi kaida wakal mioi bagi keno se che lagadi ai ke su sing na pu ya do so ai swai da kitang kathoke mayam da kitang mating pang thoke hoi moi na chatla ga pi bangam dia ra ke so ai sa hai jari ba fun
ama ko I'm not talking about hojik exist lai chief minister relief fund natragana pm care adu nattaba adu na magi lantheng na bus days na season na zakarsibu adu nattaba affected oiraba general public singi oiba ai fund na thamanba mathau tabra na khali adugi fund du da adugi account du da or adugi lairiba kanosida ai koi gi senjau paiba singsina su bada donate tawbira ai sai do sibda pubi yar ban tamina maroina ina khun basing ko senjau pairaga ekta pai thamiba sing ba koina kitang pukchel chauthopira gadi hoji miam na hangbira iba say private school gi ojabu oro no magi sura tanjabu mi sing bo oro koi gi awaba sing si akoi changchal laga akoi auction ba yai haibani sen paiba sing senjau paiba sing auction ba yai haibani madu monai adu toroga vote lep kani tragana tu monai toroga mingchet talani haibagi wana tabo sidi global ne akoi katagi natte miam pumbagi na miam hupagi na adumba kitang pukchel chauthop ma maroi ni na khun masing senjau pai masing gi maike ding madu local ani aduraga de koina khara laiminari ba miam ji khara yenaraga di punna chapmena ba yagani ai kata hing ai senjau pai ga kata hing ngori ha ya ba matam natta ai matak ta yam chat khre question ama yam phajaba ma hangi gum toy I don't know how to scroll down adu ai tholak te to the Facebook ta brinda gi supporting comment biru bagi court na saman tawrok pagi matang da mod amta phongdu piro okay ai masimag haibadi yadi yada bani haibadi direct answer ipizero again sai hangbirei ba ibudau Tony Brasco G ko dagi sochan Facebook ta brinda gi supporting comment biru bagi matang se ai ken mai mase ai judicial ken oi ribini na yam couldn't be hiding there but I somewhere I got a technical experience I get ra dum dai pusala kitang ai thamake magi wahangse for the last 6 years or 7 years I hike how give a chahi taruk taret sigi manung states da India da yam na choba hong mo ko na u pang apabarom da natam constitution gi laizari ba magi principle sing fundamental sing democracy gi laizari ba magi attribute sing mase khongoi narak pagi train amai ko na u ba phagi democratic setup sing democratic institution sing ko mayam si han nei ko na leirami ba natak constitution da pirami magi keno do adum dagi kitang ai kitang ai jagi ko na thaina na chatkhiba gumbagi mami amai ko na taw phangi for last 6-7 years masi yamna ko gi da buta live thi bane now aduna asugumba adum mangana hai hadana ta chumba pamba aduna tha adu thamasi but authority nasu power pairiba ruling nasu kitang abuse tawba magi lairiba constitutional rights magi lairiba freedom gi oiba freedom of speech oiba adagi lairiba magi principle sing democratic principle sing mayam si kitang khongoi na ba as in the kaini thausarak ta ba no koina haise logadabani haibagi yamna authoritarian oiba ai dictatorship mekte high roige but kitang fascism authoritarian oiba dugumba nature ama aikoina uba phangba sigi fall out ni haige tawri siusi ana so far duna hojiki leiriba respected koigi kanogi brindagi magi post the piru comment court and local company high masi madu court ki wari ni ai na madu comment tong zero again but in size is somewhere akoi for the last 6-7 years akoi uba pang is keno democratic setup sing democratic magi labor institution sing si influenced by the ruling influenced by the power by the sing na humno na pubagi mami amadi akoi uba pangi aduga machine akoida sohalisi kadai deno I isamak madugi victim ama oina
victim ama oina spend tawraba leigraba mi amani. But question is aina saurei ba igi outburst to kadai degi la ino haibase no makatang da ina natragana no hapta amda aina sagalaga pudorpa sawu nati. Aduna how far my Brindagi case to right or wrong I decide to again. I do at I comment to again. However, I said Kaido Badagi no hai. Sugumbagi I quite an outburst ama pain that banam maram oira kanda kahani agam kang da nga ning nga kang da pudura ise mase mipum guding mata pudok ning bang atani ngam da banani angam ba khara yaw ise masi kaidai lai no habadu wahang do hanghan ninge rather madugi root cause to hang da bida asma nga idu chumde ne ma mai to idu lali ne adu ni ma phari do phanas nu no phab da kisu kaide phaba je hat pa hai banati hang to ge banati phaba hai no kan no tholok to le. But we need to look at the message. We need to think kadai da gi masigi outburst se lai no isai do for the last 6-7 years last decade ama bohai sini today da koi gi democratic oi bagi right ai gi freedom of expression ai gi leisure ba constitution piram ba ai gi hak sing si namdha birak pa ko khongoi na birak pa thawoi birak ta ba haizeru re to aton ba jati tum leyo ai koi na power pa ni ne koi tawning ba tawni hai bagi sigi ama lak ki base masigi ihowdagi yamna koi kai haitare pain da mayam ama koi da o magalai koi in the sense sumaina phudura ibanga si phudura iba sing sigi wakanda masigi pain da base laye aduga noi da su yengbi da miyam da su madugi pain da ba ngangning ba chungning ba phau da banate phauring atani mi hoi bas achumara nai je Court youters to come again. Court youters to come. Aduna, Aigi judgment, Himama Lake. Aigi judgment to the Madu Lale Hiragadi, Aran Matabuto Hanjan and Taraga, I must have South Mata. I don't pay like the Bata, no they do Ganimba, Tonibata. Aduna, rather than Manasaigi Brindagi, Kanu comment to the Wiki do the Wato the Hiduna Tamrakanda. Outburst ama lai se ai yam na chumba ne lawi society se nga sigi kunai se aduguma resistance yade haiba kanglup khara laitragadi som da yengi adum moi tinarami moi manarami som ai maming matha panjaroi ge som da yengi moi dum phaminarami chaminarami som da yengi dum tika launarami som da yengi luching ba mayam adum mana leirami so abadi ekoi si mai kai mari dagi angam bathau ko sangga panggal leiba chedau paiba kharana chapsalla kanda koi manung da leiba koi gi mi khara si apang bata badona noi ngang no tau no ai na je lu hai bagi phibum da laiba se masi yamna sathiba train amane masi aikoina yade haiba ma khanghalo base hoi aina yade hairaga moi hongdokhini haibadi natte hongdokpa ngambay ai hongdok taba yai aingoda leite but yade haiba ma khanghan ba amumu kahani knock toba makoida maida mu tak thaba ma change natragadi yai na sum tawraga yai chakari mangsa duisi kanada no senjau pai ba mangoi thabai ngang chawna tawba kisu mangoi sanga pangal leiba mi kisu la mangoi lona karwa tawba mi kisu mangoi ko maruina rajniti yawba mi ama kisu mangningai leiti mang duisi kanano ekoi micham ekoi gi leiriba hak micham ekoi gi leiriba chakthum masidane sum sana leidusi aduna yade haibaduma khangal udra taragadi aidum sidi yabani tawsallu he yabani madu adu haijala yabani si tang pi goda aduragadi last ai koina dum
नीरगा हिंगनिंगब्रा इनिंग तमना सुक्तंग सारगा हिंगनिंगब्रा नीरगा सुक याम साबा पामब्रा इनिंग तमना सिक्तंग साबना पामब्रा मसी आई वाखन खलनिंगे अदुनने ऐसे लाइव आउटबर्स्ट से कदाई दैनो जे तंग रूट कोस थिबियो हाइबसने थमजनिसे हेक्ता मान अदु nganggre कमेन अमा दु पीग्रे अदु दी मा फारे फा तानि कैन मा ngangi दो अदुम चटपी करी देगी नो हाइबसे म्याम पे पुकुदिंग ने मसी हंगबा जुमब्रा ना खले